Haibo, ha o se nthate. Bothata ke eng ngwaneso? Hela, ho etsa tseba? Mathata a bophelo. Mathata a bophelo? Ke eng ba otlile? Ke eng? Hona tjena ke kopa o nthusa hore fela ke fihle ke tla bolela ka moso. Ha re. Hello, ne ke itse itlo founela. Wa nthetsa molotsana tuwe o qetetse ho founa kgoding e fetileng kwana le teng se ke o kentse pere ke re o romelle tjhelete gore maputso e o tshwere hantle ke a bona o se bile o lebala le ho rona le mosadi le bana ka ba o fantshwa ke banana ba moo ba hlapang haholo Ai bo matakiso mosadi ya ka e ba ke monna jwang nka se lebala gore ke na le mosadi le bana ke tlo tla ke romella tjhelete haufinyana tankiso ntse a jwang sekolong moo o ipotse tsena mohlang o tlang ha e le kgolwa tu romella tjhelete eno le thula khandula mosadi ba rantate Dino ntse nyonyoba ka maraka molato ke eng nna ntate wa tseba tjentate ga o hana le taba tse sa o tlamang le tlhola ke mme mosadi ke wa Ho hana ke kopana le wena. O ne o kule bohloko gore. E yona gore ke tshela. Ha ke re ke a bona gae. E tlile motho ena wala. Molato ene le. Hey, mathata a bophelo ko wait. Hey, mathata a bophelo ona e hlile hae. Ana le gore yana bohloko nya. Ho na le boima nako eo. Ho na le boima hona ho. Ile ha etsahala hore ke tlola ke dinatloko tsa ka. Tsa kgwedi. Tshela motho ene ke utlwana le ena. Ka ha njwetsa mabina pila ha hore a njwetsa hore yena hana ke na le bonnete ba hore na ke ngwana hae. He batho. Ko o soka inahanela hore na ha o ne le nna nono ka reng. He kwa motho ya. Ka nnete Ke nyenetsa gore a bua jwalo. Ach, a tseba ha ke tsebe fela ke utlwile menyenyetsi ya hore e ka nna ba ona le mosadi kapa o nyetse. Tshele kapa ene le lona lebaka leo ha ke tsebe hobane ona utlwile bohloko ho ko la mpontsha sepopo se qalang ho se bona. Kwa motho ya. Ka nnete Yola ha o kwa gona le mosadi. O la etsa ba? ke le ka dile fatshe le yena a tseba ka mmotsa a njwetsa gore ha se nnete. Hobane ka ba ke rate dikgathatso ke le ka motloela fela hoba ke ne ke se ke ikamoetse. Le ho latela hona ho la ntebela bang ka koloing ya hae. Ona ke ka kgola hore ke motho e kileng ka ukana le ka tsela efe kapa efe. O la nkhwefela ha bohloko ho ha tla nthola ke me mono tseleng. O no la bohloko. Ke ne ke se lebelletswe ke ntho ngwe le ngwe. Kuka ke sa tsena ke tlo qala kae bophelong ba ka. Ho tla loka motho ha lahlwe. Ngwana o tla hlaga rona ba shana re tla ikhudisetsa ena. Fela he ha o batla eng kapa eng. Le tla o thusa ka ho tla ka mogong ga gona. Ke a leboha. Wa mo eleng. Ha ke taba tsa bophelo ehlile. Mogga tsena le jwang. Teng go bima. Hey, wa phale ha mona toromo. A go mbolelle. Go ba lona batho ba bausi. Le rata bo a botibelo go ba le sotla. Ba lokisa bohloko. Bona ntse re le teng. O bolela bang hore re ntse re le teng. Ke bolela fela hore ntse re le teng re le pela lona, re le bagotsi ba lona jwalo jwalo. Empa ha ke bone ba batho ba boti ba bang mona. Ha hore re o bolela jwang. O bolela go ngata. Ha e bea jwalo. No nyana ka sefubeng wa tseba ina le kututsa jwale re be re tshaba ho tsho.
O bolela jwang hore wa ngata empa ke le moimana wa ngwana eseng wa hao? Ha hona bothata, ngwana o tla hlaga, re tla mo hodisa re le babedi. Ha ke bone phoso. Ha tjho jalo, ha ke bone bothata ka nnete. Ke a leboha. Jwale ke utlwile o ntse hore wa bina. O bina mmino wa mofuta ofeng? Ke bina hip hop ya Sesotho. Jwale ke utlwile o ntse hore batla ba sebini se seholo Lesotho mona. O tlo etsa jwang hore o fihlela toro eo? Ntse ke rekisa makolokoti le ditshepe. Wa hopola no kopane le nna ka mole. Ke yona tjhelete ntse ke bokeletsa hore ke qetele ke entse album ke ya studio. Jwale mpinele, ako mpinele he. Oh. She's a queen of Sheba, Onale Sosle, pure beauty, botle ba Africa. Shori ki tsetlele ga wena. You're my world. One touch a tap out, one kiss. Tonya to recorda nga quality ya hlakile malabe studio stenga kwa ditshebeletso ke tsen afetseng haholo to studio to malabe to nga bongata hla to kwalo studio sten Dad, la ngwaneso le ka dad. amna dilga Ke kwantse kwa ka studio mona. O etsa la jwang? re ga khona ka kwano ntate ke sebetsa studio sa Sagisters Entertainment. Ema pele, tshantse ke ya studio. Ne ke re ke ba bone ke utlwa gore na ho etsala jwang. Ke go thwa buka pelo ka shapando tsa ho. Banna ntate o fihlile motho nyane paetseng ka nako e nepaetseng. Hona tjena ba tseba na jwang. Batho ba bangata ka mono ba re khoda. Mme re tla o sebeletsa o sane. Ho sane? Oh, So wena o ibe bo faletsa dintho. E ne le go patale. O siya tjhelete ho. ke patala ho mang ho wena? Ha Ha khona dad, ha o ntshiti. Ho ba tlametse ho patala hona ke sa patale studio. sheba ntate bona. Bopaki ba hore ke sebetsa mono ke bona. Oh, Sesotho Entertainment. Ke a e bona. Oh. Jwale o patalla ho nna ka phone. Mme ha o so patetse ke o fa pampiri ena. Ke tla be ke nke dinomoro tsa hao ke o founele. Oho, ke patala ho wena ka phone. Oh, tshebale. Ya khothatsa. Ke batsa ha ke re ke a bona di a tshepisa. Ntate fihlile nako motho nyane paetseng ka nako e nepaetseng. Oho. Ja ukwanda. Ke kopa nomoro tsa ha mono mo go tshellang tjhelete. Okay, ke +266 +266 800 800 50 50 21 21 7. 7. Ndale ke ndale ma. Ke Tshepo Mongane. E tla ngola Tshepo Mongane. Ke romella bokae hana dad? Ke ditsepedi. Ke ntse pe yana ba thulo bua ho. Ke na ndale. Ke a bona ke a kwebile ke na ke. Fela jwale ntate ke tla tseba mang ho jwale. Ho na le pampiri o fanyana ka 4. Ke tla etsa jwang hore e tla ga ke fihla mona ke re ntate nyeo ke na itseng. Ntate Tshepo ke na itseng. Se ke patetse ho yana ke tla sebeletsa. Ke o fa pampiri ke ena. Ena ke a bopaki. Ha ona motho ofe kapa ofe ka Ha hona motho ofe kapa o. Jwale motho mo le mo o tla mo thola ka studio ka mono hosane. Ha o fihla o mo fa pampiri o sa ntse tseba fela go tswa. Okay. Ntate. Ke le buile haholo ntate. Ke a leboha ntate re tla kopana hosane. Hailale. Dankie. Studio. Re khoda ka kwalo bana be se to khoda. Ikula akala ke matha ka qala ka baka timola ba kwa ba hatsela ha maikutlo a kola ba ketsa ka gautse go koma phata ke go kwahlo ba tlatla ka ha o le twa ba go ka tope ba thotse ha e wa ke khwasha ka pega le go tshole ya gapeta ke bitwa se ya pega ke bua hangwe Kgomo ya sea batho ba Matabele sepela mang kgomo ya hlabatsa tsikwane kgomo ha di kae batho ge bangata ka kgomo ha ke supise makgulong a matala ke kena ke itshupela ha ke maqiti ke moqitiso le seng ke qete mohlaba jwang ba pisi ke bo kampeng motho mošola a bo a ju sebupi ha se ya tega le nyetsana ke a nya phiri ha enka se goja ke a bososela e tswa mosiru di a dikgang ke jwatla ka lefe bophelo ke thalabo di ba bomonyi wa menwaneng banna dikgomo ha di kae batho ge bangata ke tsa batho ba moriri o moputsa ho ata dikgomo di ata bolo ka moriri wa hloho tsa tlala dithota kgomo tsa ngwana mosotho di kalo ka dinaledi ha di na motloha pele ba tloha pele ba tswana ba ya di roba bongata bo dilalisa mogaheng mokaba wa tota dikgolwana tsa qeka ha o kgotlakela diphoko
banna le senna le ke tsa ditaba go motsena ke tsa bongwana madi a ka khutsitseng tse ntsho tse hapileng ka leleng di tlile di tlhabo di fubetse ke moshile kwa mao ba le maobane wa monongwa halong wa hona ke sepela manna ya bega di bua gangwe go ka selela go ba di go phela botsetse di jelo bo go ba pege di kutisa menagano a ke ka lo ba ke di ka mohlahla ke peile di ga masho ba se khwa ya tswa te fula ga bo sa le khana no ya igala ya ikula yo shotjaka Sure scheme. ya shebile fone jolo ka e ko lebeletse colleagueng hape o bona le stress ngwe tsa laba Dula fatshe ra scheme go chae. Hello, wa bona maobane. Ntate. Ne ke sere tšhelete ke studio. Ke go go book. Ba go ke tla ke record album. Ke a ke kopana le tsotsi engwe tsena ntate. Kana go tšhene ke sa tsebe ke tsotsi. So motho ona o re ke agent ya G-Stars Entertainment. O ntse ba batlela di cast. Okay. Jole ke ra ha bo sontso le da ene le gore hleretse ditaba di fela. Wa bona. Tšha o la mpontsha bopakinyana ba gore o sebetsa le batho bana ba G-Stars. So ke mo file tšhelete mothane. Tsatsi lena ke re ke a mo tshwara ha ga be le phone. Hang. Jwale ke fihla ke nka qeto ya ga khona. E re ke founela batho bana ba studio ke go rena ba reng bona. Ntate batho ba se tatola ka ba re next ha na tšhelete mo futa ona. Wi. Le ya mano qotse ka tšhelete. Ke re ke a mo tshwara. Ko go phone ha e kenye. Ha vele ke stress blind ke ipotsa gona vele. Ke nahana tse yana. Ke taba tse borang blind. So jaka jolo motho ga mo tsebe ho hang. Hai motho na ke mo tsebe fela ke sho hanga kopana le ena. Nka mo. Ya. So atsa go betse. A utswa mangata lo tshwara le leng. Tizara tsa o bua. Colleague yo ke na go ke gabe. Hello. Ya go. Ke se o etsa la ba. Ntate. Hona le ntate monyane ke kopane le ena ntse ke hasela mona. Ya. Ke collecta di mabeke re le dithe. Ya ke a bona. Ya thamalela mbotsa. Ke mo rena o sebetsa ka thata ga le ka. Pele ka mmolela ka hona le ditogonyana tse ke batlang go di pheta. Gana keng ka ke sebini. Ya. Pele ke batla ya go bokeletsa tšhelete e yang studio go ga. Sure. Antse bisa re. Ba o thiaka o sebetsa ka thata. Sure. Go bona mehlena o feta mo. Jwale mohlanje bang hantle mo pela pala tsa ka di mang hantle o tla go sponsor bona hana tsena ka tsa phone o ke ta phone o go tlanza o shapa ka dinyongo ya ke taba tse monate tsa go tshele ke o bolela le go sa tla sponsor ka nthong le ngwe nanda di show ho record nthong ke ona hana tsebe ai video sa ne le go ke studio man ke ba ke go ba ke once ha e tsena ka go emetse ke o bolela Ye video etangwe ye mala se Marina for you o bola motla go di ba iswa mo gatwe ke le boratu ya bona ke ntse ka tsena pa tse ga ntse ke re mapute ya motswalle go bua o batla mo e mone re do etsa dira ka no mo go tsaya fonong ya ga ora matankiso dibakiso ke lebitso la ka la bongwanana la matankiso ke la bomme eno ke monna wa ka excellence ya dilemo tse ngata hampe ha ka tsama tsena ke dinyane ke tsela ha ke felle malome o kgwatele ditena ha ke selle ke mofo ke ya kela ke holetse diheleng go disa mmino ha eso ke nyediso ke mo profeta ha eso ha ja duma ha le donyale ya duma ke le tsolo tseke fa di meha ke ya tla bosiu ka pashala ke piri yangu ka yambe ye video etangwe